Maupay na aga mga kawaray nun vlogan. Good news ngayon na daragyap kitahan aton tupad. So finally na upod gyap kita na aton tupad. Kung makita ka mo takbado, adi kami yan na tupad kami yan na. So waray mareklamo iyo kung usa ka pamilya it nadaran lista kay hikapitan nagkuan naglistahin naupod gyapan ako nanay ato dito ligid anak bogto na duduha naupod diran tupad finally na upod gihapan lista taktatay adihira so tupad kami yan na kay maupod kami lista hakap barangay. So finally waray gad man ay yung mauba dida na kay ano sa kami kapamilya na darat tupad. Ayaw lang kamo pagkuang pagmahay kun usa kami kapamilya na nadarahan tupad kay malakas kasi kami tam kapitan asya na upod kami usa ka pamilya kami adi kami tagna tupad kami pag subnet. So nareklamo na direra na upo din tupad hulat-hulat la kamo kay bangin adi kamo kagnaan katupad adit yung lista. Ngan maabot gapit panahon na maupod gap kamo ito natupad. Suwad kami nalingkod lang ani kami kanina tigda may kumatabalay na tupad kami dara kami lista barangay na tupad kami yan na adlaw. So siring payo kamo pag reklamo kundi kamo nadadara tupad kay kusala ito nada of dire na magbagolbol na dire na upodit lista kay baman kami nahulat la kami asa finally giap bugos na ako na pamilya na upod giapan lista. So amulad to namon update yan na namuwaray nun vlogan submit kita padan kita kay bay kita maabtan didit hit kuan abtan kita didit oran. So bye bye ayo ka pagreklamo na di ka mo darat tupad kay may dito ay yukuan may dito makadayo pagpatupad. So damo nga salamat pa sa suporta niyon waray nun vlog and always God bless stay hulat let tupad.